Kapitan Enteng. Badong, Apay? kita eman no bagay ko ti bestida. Ne, bagay mo, Mike. Ay, siya ngay. Bagay ko kadimot da ito'y pulaw kan maungkaw. Ay uwing. Bagay mo badong. Sigurado nga umapal dagiti padata a makimisa. Gaputang nginginaan ti kawista. Ay, katuan ato yang sigurado da itan. Ayan nga ije sarminta. Damat di talamisaan. Apay aya. Usar ko matag lipstick kan ag make-up man. Masyapol pa'y aya, Mike. Ay kat siyempre tapno saktaw ti kapipintasan ije simbaan. Ay, ahap. At ti pumadam. Ag pumada ka. Ha? Ay, wan kaya ba niya? Ay, nalipatak matay. Sa dinong ay di papanan nyo kan ni Marituyang, kabadong. Nakapurma kayo matadwa. Nalipatam ka din a Domingo ita, Mare. Mapan kami manen makimisa, Maray. Kastaya. Sika ngay, Maray. Saan ka makimisa? Saan pa'y laang? Inton sumaron no a Domingo, No kasta, saan mo't makimisa ni Maribanang? Saan tagkuyog kami to? Apay ngay? Madikan no tirik nana. Ay sos, ang mga nukubid daytan, Maray. Saan mo't siguro? Ala, intan ba daw, tanay, ang mga numala daw ta itimisa? Sige, mapantan. Ay, Mare, panawandakan. Sige, aganad kayo. Ha? Ay, tuyang. Adugaya man ti tao. Naladaw tan siya matay. Mayat kit di tapno grand entrance. Ang siya dino nga iti pagtugawan ta. Mapantay jay sangaw, tapno makita dagiti tao ti kawasta. Awan mo't bakanti iti sangaw. At dapay, sumurot ka kanya. Nakababain. Na, apay kumaamabain ka, kit bagay mo mo't takawas mo. Ha? Ay, wala niya. Ay, intang arudain. Sige. Oh, ala, agtugaw kan. Kunakan ka. At dapay bakanti atugaw dito'y sangaw. Sige. Excuse me. Excuse me. Agtugawak man pa. Ay, natuyang. Katwan nga may... Mayat gayam tagtugaw dito sangaw. Maray, ada kadila kum asinigang. Ada, Ay, may saman. kumusta nga ni Maribanang, kapitan? Nasaya atin. Ngamdaskan nga ituloy na ti agsoob. Tapno, tuloy ang panagimbag niya. Nasaya at nga ron no kasta. Tapno mapang kami man makimisa inton umay a Domingaw. Ay, uwan Maray. Nabayagan nga saan tayo anap-napahan. Wen nga ron, uray dakwarog kan jipot. Saan daan na panita? Ay, at tuy gayam tay gagatangab, kapitan. Agya manak. Ay, inakot agluto ak pa iti sidaan. Nagkapuan yaw, tatabadaw. Nanatuyang. Apay akas tati kawas yaw. Bagay may kadimot laeng tikawis me, kwarog. Op. Ha? Aw, kita man day ti bestida, kwaraw. Bagay ka, saan ka day? Ha? Napan kami laeng met nakimisa. Apay asaan kayo anapan? Nag-duty kami nga main, tata. Ha? Saan abalay? Tamapan kami to inton sumaron no a Domingo. Sige nga raw, ingkamain. Apay nga adi tamot ti pagturungan yaw. Saan mo't adi ti dalan amapan ijay balayaw? Uwan nga raw. Nalipatan yun sa amot ng tidalang nga gaway. Ammo me, tidalan me. At dalaing napatag apapanan me. Wan, mapan mila ipasikat daytoy kawis may. Ay, agawid kaming tulangan numakita dagiti tao tinagpipintas a kawis may. Nay, apay ngay nagpardas ka amagnasi ka ba daw? Huwag ato yang. Ay na, ginayad ka lang mo't Gastoy. Wan, kasta. Ha?
ni pari inting ti masabat ta. Kasaritam. Ipakitam ken kuana tinginginaan akawas ma. Sige. Pare! Nay! Pare! Aray, da kayo nga ti masabat ko. Wen pare, Ay, sa dino tinaggapuan niya. Napan kami nakimisa, pare. Kapitan, di mo ka di madlaw ti kawas may. Apa ti kawas yo? Nagpipintas, saan ka day? Wen samet. Ha? Apay samet ti sungbat mo, pare? Nagpipintas dagiti kawas ken sapatos yaw. Ha? Ang apay nga da kayo ditoy. Saan met aditoy ti dalan yo? Ay na, mapan mila ipasikat to'y kawas me, kapitan. Agawid kamin to inton makitan dagiti tattao tinagpipintas, akawas may. Na. Nasabat ko da marito yang ken pare badong itay. Kay, Sa bali met tinagnaan da kalsada. maganmot no nalipatan dati dalan, inay. Saan? Kay, anya ngay nga road, Mapandala kanu ipasikat dagiti kawas da. na kunak man no napanda nakimi sa ita. Napanda kanu met. Ang sakbay nga gawid da. Ipasikat da kanupay dagiti kawas da kadagiti kabaranggayan tayo. Day takade tinaadal da ije simbaan, timang ipasikat iti nagpipintas, akawis da. Amok pa yan. Bayam ida, no iso ti pagragsakan da. Ay katwen ay makaamuda iti biyag da. Wait. Ang baybay amon. Saan nga isuda ti pagtaktakan. Ne, papananyo na natuyang, tatabwadong. Ha? Kwa? Di talaheng. Ay, agasam dia tangay. Awan ka diti madlaw mo, hina. Ni, madlaw nga? Ipakitam ta sapatos mo, badong. Ha? Ni, ipakpakita yung madata sapatos yo, tatabwadong. Kabarbaro na ito sapatos ko. Kita man no bagbagay ko matlaang hena. Uray to bestidak. Bagay ko ka di matlaang. Ay, awan nagpipintas na kita buad-buaduyo. Bagbagay yung perperme na natuyang, tatabwadong. Labiin, tuyang. Apay, makauawid ka kadain. Ay, panagkunagkat. Adumatan, tinakakita, itinapinta siya kawesta. Alas 6 pa'y laang mo. Mabisina nga rodan. Ita pa ngagpag na. Ang mga no panunutan dagiti tattao ngagpalata. Anya? Hindi mo kaya ti agaway, dumuna akaon. Malang raw agawitan. Saan abale, taadumat tinakakitan iti kawusta. Tumagas naman pa igitirsinan ni Marikwanang. Ayun, umutang tapay laang. Si kalatan di magisarita kin kwa na, umutang kan. Wun, urayan na ka. Wen, Marikwanang, Hanya day jay, mare. may saman a sardinas dita. Narabyang kayo, mate. Basta, ikanakit din iti may sa sardinas. Jay dakul maray. Mabitla ang nga rod. Adtoy. Ay, thank you maray. Pakilis tampailangan niya. Anya? sana balay, bayadan minto matlaang, mare. Kaano manan ngay? Inton sumaro no atawan. Makauray ka kadimot maray. Agbayad kami nga raw. Ay, sana mabalinti kasta. Agbayad kayo lang no kaano kayat yu tagbayad. Adda pagpurmayaw ngam awa mo pagbayad yu iti utang yo. Anyat ko na maray. Nagimot ka matan, mare. Ay, tuyang, isubli mo dayta. Sardinas lang dayta. Kukom lang deta sardinas mo. Na, kagpay sumo jim bagak. Da kayo ti umut utang. Da kayo pa'y ti kasta. Kasta ka dita dadalan nyo sa simbaan. Sapay kanayon kayo makimisa. Naimbag ka da kami takanayon kami amakimisa.
Si Kangay, marikwanang. Ay, anya ngay tisidaan ta itatuyang. Maturog talatan uray santan amangan. Anya? Naimot met da di marikwanang. Iso nga raw. Imadula ang tilako na kasla asino nagsasaw. Saan nga min kimismisa? Ang padadan akin ni Maribanang. Ay, kada kaming agkukumaray. Syaklaeng ti kanayon amapan makimisa. Oray siyak mat atuyang. Kada kami kini pariinteng. Siyak lang mat ti kanayon amapan makimisa. Mare, umayak man makiinistoryakan ka. Ay, kawan amaray. Kumusta kan nga ay? Italaang man na narimwar ka. Ay, nasaya at akon, Mare. Si Kangay, kumusta mo tanti panaguy-uyak mo? Mayatan. Nasaya at nga no kasta. Mapantantuman makimisa inton Domingo. Ay, kawan dagasan naktaw. Wun, Mare. Ay, wun gayam. Apay akaslasan agumatgatang damarito yang kan paribadong diti tersenam. Tsak ngamin ida pinautangan idi namin san arabe eh. Day, apay ngay ngamen, Mare. Kasanaw, matawunan ti utang da. At da paggatang da iti kawas, sapatos, make-up kan pumada da. Gamsan damot nga mo tagbayad iti utang da. Kanayon da pa'y magarod a makimisa, ngamkas jay mo ti ugali da. Ay, saan mo't anasaya ti kasta, Mare? Kasta nga rod mo ti kunak, amom ti sungbat da. Anya ngay. Naimbag ka no kadakwada takanayon da makimisa, sana kas kanyak. Kasta timbagada kan ka. Wen, maray. Ay, narigat ti agsasao, Marikwanang. Uray pa'y kanayon a makimisa ti tao. No di namot ammo nga i-apply ti adalen na iti simbaan, kanda kas mo ti aramiden na iti pada na atao, kasla awad mo't lang ti serserbina ti panakimismisa na. Nasapa ka mo't na nariig banang. Nalipatam ka din. Tiyan niya. Domingo ita. Ay wun niya. Ay, alatag sa ganak, ta mapantamot makimisa. Wun agdigos kamutan. Wun ka di. Di ba na? Na. Ni Kwarog jak pukpukaw. Nakasaganan kayo kadain. Ay saan pa, Kwarog? Umuna kalatan. Sige nga raw. Dagasakmat ni Jipaut. Nangag mo, inteng, napanan ni Kwarog. Sika, saan ka pailaan nakadigaws? Wen, agdigos akon. Agawam tadagasin tapay ni Marikwanang. Nay, imay kayo matgayam na kimisa, kukumaray. Awan, kadwak ni Marikwanang. Ni pariinting ay Mare. Ay adada ijalikod. Kadwa na da jipot kan Kwarog. Ha? Ay, isuka di makitkitak adaan ti t-shirt na idilikodan, Mare? Ha? Unay kamutan ka badong. Saan matanas kan abaro ti kawas no may makimisa? Nagsao ka man dita, Marikwanang. Kita man deta chinilas mo. Madlaw mo't adaanin. Amoyaw, saan anas kan abaro akanayon ti usar ko? Tinapatag, amok nga awan ti utang ko. Ay, Maritoyang, Marikwanang. Ay, agsabdeng kayo. Tanay, kitkitaan da tayon dagiti tao. Day takumarim abaak ti bagbaga maray. Ha? Padaong! Apay tuyang. Sana makaangas. Apay ngay. Maulawak pa. Padaong! Anya ngay taramidag tuyang. Yakon kabalan. Ay, tuyang! Ay, mabit lang. Mabit lang. Mapanagagkit daw iti tulong. Parinteng! Paray! Apay pare.
Angat aramidem dito katrabian. Nituyang ko, pare. Na. Apay, anyat na pasama ka ni Maritoyang. Kwa, saan ang makaangis nituyang ko? Ah. Tulungan na ko, ma. Ah. Awana, ti pagkamangak. No, di na kayo laeng. Ala, mapan kan ay ti balayo. Ay, ang mga niya pa'y ti mapasama ka ni Maritoyang. Ay, si kamot inteng. Mapan mo kitaan ni Kwarog. Taitaray yun ni Maritoyang ija ospital. Ah, Ay, agyaman na kada kayo, ah. malay ka kita ni Marituya. Agsagana kayo. Taitulod tayo di ospital. Pudno ka di tinadamag ko, Maray. Intaray da kapitan ni Marituyang ija hospital iti rabi eh. Ay, wun Maray. Ta saan ka no makaanges kan maululaw? Anya, ay kasi mga rod ah. Uno pusaw. Ay, apay no bisitahan ta. Ay, sigurado ka, Maray? Okay lang kan ka? Wan, okay laang. Uray no kasya ti imbagbaga ni Marituyang kanyak. Sana nga agdwa-dwa amang tulong kan kwa na, no kasapulan. Ay, maragsakan nak. Takas tatik ka panunutam, Marikwanang. Si Kamot. Kat, anya nga oras ang mapanta. Ay, orayan nak tain nak agsukat. Agawa am nga rod tagumatang tapa iti prutas para kan ni Marituyang. Sige, Maray. Tuyang. At bisitam. Asinaw ba daw? Damaribanang kan marikwanang. Ha? Kumusta kan, Marituyang? Ay, anyat aramidin nyo di tao eh. Sarungkaran da ka nga rod. Nadamag mi ngamin ana ospital ka. Pudno day ta, Maritoyang. Adto'y ti prutas aginatang may paraken ka. Ay, agyaman ak, iti kinaimbagyo kanyak. Maribanang, marikuanang. Anya ti kayat mo akanen. Apple, grapes, wano orange. Uray anyat itan maray. Mabit lang nga ron tamango kisak iti apple. Ay, marikuanang, maribanang. Pasensyaan na kami kumakin ni Badungkaw. No anya man dagiti madian na isawsawang mi kada kayo. Uray dakes kami kada kayo. Saan kayo ang nagdua-dua anang tulong kada kamay? Pasensya kayon, Sapay ko mata, mapakawan na kami. Kamali kami kinibadong ko. Kanayon kami amakimisa. Ngamdakas matar aramitan may. Ikarimay, saanan amaulit mga kumaray. Saan gayam nga umdas, ti mapantalaang makimisa. Tapno maibagaan na saya at taataaw. Tinaskain kahit maipakita ta. Tinasaya at nga ramid tatuyang. Maragsakan kami. Tanakamiris kayo matlaangan. Ay, tatabadong kananatoyang. Nasaya at tanakaamiris kayon. Saan nyo nga ipanakal, akanayon kayo amakimisa. Dudakas mat, ti aramid nyo. Ala, sige! Ditan tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DCWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag.